ubwe hari kuburaye biro na byonka okwikaciro c'abajuruzi ba Uganda baferire dini babaramaje bariyo no bagendo mission no kutahumura na mugongo kandi umuryaba noho twashanga baramaje ku rugo muri Kakoma parish isinjido abamazire biro munano mahanda nubwe bahikana mugongo kandi twashanga binjo umuryaba bariyo nibesi muri bijere ahabwo kuzimbana n'uborohe aba batugambere barabiremo kwikana mugongo kandi batugambira hankwatana sankacumu mbinte babasise okumara urugendo kandi bashaba abandi nabo kubegitaho mwaka gurukwija kandi nabasima babakwatireho abamwe bigere bibarukire umugongo konka abo bushobozi bwa mukama biyona byageraki byaterera kandi hamya ngo n'ikigenderwa cyite kituresera ahantu za kukitunga bagezeho kutambura okuruhakubireho konka tubintu tugezeho tubahangana tubahereza amasaji buzima bagezaho nawe ibintu kukunda mu kutambura kwabo konka ntusima ahabwo kureba ngo tushyira ubuhanguzi ubujuruzi kandi no bujuruzi bunahate naha kugira ngo kandi nyetenga ngo abana banje bombeke bayombeka kaju kandi ruhanga nkorire mu ebyamani omurundi yanje mukaga inasiya nindamaga umuhanda tisangire mbuzi ubwona twizereje aparisi ninkora ka coordinator wabaramaje bakakoma yona mwene isima ruhanga bw'amana gatwire akatwa obusinje akaturinda akabasa kutwisya turi abahurire okutubenta tambura umuhanda twaze kufuna mubuzubu tutambira turiye nambaye kungana abantu 12 abarigero mu Kakoma parish Mephibosheth asingwire kandi oguno mukazi wanje atwire Susan asingwire tereza no bureberezo bwa South Ankole Diocese tukatambura ku ruge 2018 tukatandikira mu makagitu aha bureberezi Eker Sunday evening tuija na group y'abantu mwenda twena hamwe kandi nsima ruhanga nko kutwatambwire niko twizire tukaba successful umuganda nkaga minister w'ibyo bwegese muyingo nagira ngo government eriyo leta hwe chandiko ecamashomero garatambureho okurebeka ngo gakuzabeji bine mice mirunzi yabagambira izuba aha kushaba kw'abana haruna mugongo kandi kwatandukana no kweshongoro bwe kwa yazitari zimwe na zimwe okurgo mu mashomeraga bari kweshongoro byeshongoro byedini nabwanyuma habaho kushaba okwaba kwebembirwe Bishop Paul Semwogerere kandi yashaba kutina mukama hamwe na nokuru mudini when I look at you so young and strong and brave and happy, very joyful. I feel so secure. Minister w'ibyo bwegese muyingo kuri Zizitomu owajwekera mukuru wihanga mu kushaboko twagambaho nawe enteekateeka government zigena tuse guidelines okulaba nti abaana bafa bali mu masomero tebakosebwa physically, morally and academically. Waliwo ebuntu nti obadde butandise okuyingira mu masomero ng'abaana bambala obubi, abaana babeera n'abantu abakozesa ebigambo ebitabigwanidde, wabeera n'abantu abamu abatagoberera amateeka. PS yaweereza sakula gyenjagala buli munnayuganda agifune. Sakula eyo eraga engeri abaana gye balina okulabirwa mu masomero, kiki ekirina okukolebwa, na baki abakkirizibwa okukola ki mu masomero. Amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza.